E taki ana ngā karakia hei whakatūwhera I te tehi whakaaturanga hou ki te whare taonga o Waikato. A little bit surreal, eh? Like having something personal shared with the open public and everything, it's a bit surreal. A little bit freaked out, to be honest, but hey, that's all good. It's one of those it is what it is things. Kona kita bāka o te kotahitanga marae te tehi o ngā kaihanga pūrākau āhiko o te whakaaturanga nei. E whakatakoto ana ia I ōna maharatanga, he pā ana ki te marae I ngā tau. Being able to sit there with the cousin Leon and have him interview me and everything was pretty cool. And then had it played at the Waikato Film Festival too. And then I get a phone call from Fabrice and Sasha. I was like, oh, yeah, okay, cool, the museum wants it too. Ngai tāku nei tētiro ko te mātauranga Māori tūturu kei o tātou marae. Kei muri, kei mua, kei runga, kei raro, kei o tātou iwi, tēnei mea te mātauranga Māori tūturu. Ko Tamroa o ngā te apakura te tehi mātanga kōrero tuku iho e kaha tautoko ana I te kaupapa nei kia whai wāhi ngāuri whakaheke ki te kapohia I o rātau ake pūrākau āhiko. Te koi o te whakaaro kia hopukia enei kōrero ki te wāhi, ki te wā, ki te iwi, hapu whānau I a rātau te mana mai te tīmatanga ki te mutunga o enei tūāhua. Everyone's stories is relatable. It's not scripted, it's not forced upon, so we're all sharing what we actually care about and all that kind of stuff. So. Te rangatiro o te whakaaro, kia hopu kina a rātau kōrero, ki te mihini, hei tuku, ki ngā rangatiro o apopo. Kua tūwhera te whakaaturanga I nai nei, e tae ana koe te tiro haere ki te kaupapa nui nei, tae atu ki te marama o ke topa. Macie Kuki, mā Aukaha.